50 puta. Bajo daño. Samo ćeš početi ravno. Ova zgrada bila sva srušena. Ova. Gledatelji kompjutera nemate gotovine. Kompjutere, monitore, printere i ostalu informatičku opremu na kredit nudi poduzeće Optibit Osijek Životova 162. Telefon je 556-444. Između ostaloga nude softvere za vele prodaju, malo prodaju te kompjuterski postave. Nazovite se, dođite s povjerenjem. Telefon je 556-444. Ili adresa Životova 162 Osijek. Dođite u Optibit, vaši kompjuteri su već tamo. Kad se pitam, ili baš moram toliko dugo bez tebe. Proba zamisliti kako je teško. Vozili su noć, pusti grad, što da ispuđe sunče. Zbog toga se ne mogu sređivati.
jedan smiješan sam. I za tebe ljubav je nažalost jedina istina. Ali ti vidim da se uslovite sve, a ja više tamo ne budu imali razloga za rad. Jer slušam jedno što mi je sam. Ljubav se zove imenom tvojim. Da su neki sad. Priča sam ovdje da Dobro, tu se negdje okrenu. Baš ne je ništa. Ne znam, ja mislim da je tu ovčara, kako se zove, na farma, šta je znam.
Izdala si me, bolje nismo ni zaslužili. Mi ove dvije duše što nam je Bog povjerio. Ove dvije duše što nam je Bog povjerio. Istoja ti ljube, ja sam i to izmenjerio. Izdao sam te, izdala si me, bolje nismo ni zaslužili. I ove dvije duše što nam je Bog povjerio. I ove dvije duše što nam je Bog povjerio. 10 sati i 30 minuta, idemo s još jednim kratkim vjestima. Bliskoistočni pregovori u Washingtonu koji se održavaju ovoga mjeseca posljednja su prilike za spašavanje izraelsko-palestinskog mirovnog procesa od kolapsa. U subotu izjavio egipatski ministar vanjskih poslova Amer Musa. Snažan potres jačine 5,5 po Richterovoj ljestvici u subotu je potresao zapadnu Grčku, no nema izvještaja o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima, priopćila je policija. Vatikan je u subotu odbio komentirati navode da je prosvjedima kojima bi se trebao odmarati Papa Ivan Pavao II. Tijekom svoga skorog posjeta Kubi pronađen mikrofon. Nekoliko tisuća pristaša oporbene socijalističke stranke bivših komunista u Bugarskoj zahtijevali su u subotu na demonstracijama u Sofiji ostavku vlade Ivana Kostova. Harry Potter, co tam robicie? Wtedy to zła. Da, mogu da ih više. I ovaj pušku ide. Što su predali u zgradu gore? Na murje, tamo pravo.
Znaš koja je to rijeka uliva? Ja. Ne znaš koja je ovo rijeka? Ne. Šta teče kod Janeškinova? Vuka. Ne može da. Da, reci tamo desno je pojaviti. Dobro, da sam dotakneš. Sam dotaknem, jel? I sad se pojavljuju ova 3 komadića, trokuta. Pokreni se malo. Daj smišak jedan. Da stane. Dobro, Šta stisnem opet? samo stisni da dotakneš.
Ili kad znaš? Sam snimao jedan. Kaj je školište? Da ostane uspomena, ne?
Makijaša.
kad se vrati. Da. Tako. I broj telefona Recite. 162 162 920. 920. Hvala lijepa. Hvala Bog. Halo. Šta neš? Dobar Tam dan. prema onoj strani, malo više Recite. ima porušenih kuća. Sobna vrata za prodat ću što to. Dobro. Po kojoj cijeni? 400 kuna. I još nešto? Ništa više. Broj? 503 503 706. 706. Okej. Šta pa? Samo da pusti vam da snimam. Jebete rupice. Jesi to čuješ šta govori sve? 5 minuta primit ćemo posljednji oglas. I to što morate izmisliti. Halo. Halo, Dobar dan, recite. Ovako, prodajem Džemili miksetu. Džemili miksetu. Da, 4-kanalna. Ali može se spojiti 7 komponenti. Dobro. Pa equalizerom, mislim, to je na mikseti equalizer, crossfader, sound effect i tako. Dobro. Cijena? Imam cijena po dogovoru. Dobro, što još? Imam još jedan Technic CD player. Kužu ništa okrije, a kurac, čini mi se kod ide brzo ovako preko kamere. Sad dalje. Dobro, hoćete li reći cijenu toga? Isto po dogovoru. Dobro, vam broj telefona, to ne može biti po dogovoru, recite. 4-3 4-3 997. 997. Hvala, Bog. Hvala vama, Bog. Opel, Fiat, Škoda, VW, Autoservis, Ileš. Zašto ne voljaš mehanički? Ima slušanje s koje strane pa lik ima. Automobila Crossnerova 227. Uz plaćanje po dogovoru popravite automobil ili ga pripremite za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana od 7:30 do 15:30. Telefoni 162 623 i 123 Koliko je ostalo minuta? Autoservis Ileš. Dobro, To nek ide do kraka, što da? Uključujem malo još moru. Aha. A jebi ga, sad tek piše. Evo, sad je tek počeo snimat. To se ne može približiti nikako, ali tako? Može da vidi gore. Svojim. Učeš desno. Jebote, dobro je, ovo je logika.